Aku state government tum lay ni mes yang mati state government is sleeping. Atom tum lay 1972 dia aku tum bang tung reba. Mayam bukum zari adom ne Engribus Impact News ni ai Joyce Shamna Impact News ki manung hunada taram nokchari Manipur gi chahi ahum fazal kadori ba khui crisis asigi manung da developments mayam lai aduga akhoi hoji anobu lengak leire anobu CM at the same time we have challenges mayam su lei litan gi incident na chingba mayam ma lei masi mayam jigi marakta yamna achauba political move ama haibatare or center gi move amadi handak ikoi dana Ministry of Home Affairs na Northeast in charge hana AK Misra Lerambadu Ajit Lal da replace tawkre. Aduga Ajit Lal je kanano hai targadi mazi IPS retired IPS officer 1974 Himachal Pradesh kadarni. Naga peace talks adagi Kukizo groups sud labor groups moigazu talks or negotiation tawbada chawba thawdang loriba animakta thawdang loriba adugma misagni yamna haisingba intelligence ki adugumba head su oramba adugumba misakamani counter insurgency gi matang da su yamna khangba yamna singba adugumba luchingba amani masi aduna mana hoigi northeast ki in charge oina lakpasi masi center gi karamba strategy no center gi anoba karamba move no haibasi akhoi mayamna khangminaba mathau tai especially Manipur gi situation de lak matamda Kukizo groups ka peace negotiation or talks talk with the saruk yariba adugi role loriba misak asi ma appoint or pasi kyam significant labor ge habise akhoi miyamna khangmina ba mathau tai aduna ngasi akhoi na pujar ba topic asi reset or risk Ajit Lal and Manipur's future akhoi Manipur gi future is the anova sumaina in charge ama appoint or pasi Masis na akhoi Manipur gi future je akhoi crisis myam dari beze reset torga normalize rom da purakadori bra natraga masine hena mi paiba or risky o hengadori bra haibagi adukumba nungnang leiba mayam ji akhoi ngasi gi discussion asre is akhoi khanazage aduga handa ikoi dana Nagaland da tripartite pact ama sign tawna giba FNTA tripartite pact center ENPO aduga Nagaland ki government admaina sign tawraga moigi Nagaland state ki moigi hill districts karada admaina special extra autonomy pi khiba aduna moigi development da hena kumang chawshina ba ing chikpa progna ba moigi lamdam gi development gi namaktani haina center gi khut yaruga admaina sign taw khiba adugi template to Manipur rom da su akhoi hojik charang roba mayam leibnina separate administration pambagi adukuma mayam demand leibnina Manipur da su adukumagi model do seasoner kadra haibagi adukumba mayam na speculation leitaba nate aduga Manipur da di akhoi oiriba situation je karino siguma model se hapakpa yagadoribra or karma mong da akhoi gi Manipur je reset rom da sakadoribra or even riskier aduguma situation da lakadoribra habadu khanana bagi tanja du logjage ngasi akhoi gi panel members na ahan bada haki right makta da lension biriba oza Dr. Noni Arambam associate professor political science department DMU oza bataram nokchari akhoi gi ani suba panel members na oza ningthau kongjam Satyajit chief bureau UNI oza basu taram nokchari aduga ngahaki manung da akhoi gi studio da lension bigida ba oza Dr. Yumnam Premanda associate professor head of law department Manipur University busu hana adum mangjong na taram nokchari ngasi discussion hokdokcha baji ahan bada oza Dr. Arambam Noni lakchage oza sumaina center ki side gi yamna political strategy amaga loina sumaina replace taw baje hojiki youngsters raise sumaina appointment lak baje yamna significant oiba move ama oina miyamna ye panari aduga masi jina Ajit Lal jina khoigi north east ki in charge oina hojiki khoigi especially Kukisu groups adagi Naga gi peace talk su minus sarugya kiba adugma misak amana sumaina appoint torok baje masi jina khoigi situation current situation leiba khoigi Naga ga Kuki gi mogi territorial overlapping gi claims su leiba adagi khoigi Maitai gi concerns su leiba sei se kamai yeng bibiya bagi waza Thank you Joyce Impact TV ngasi pukatliba hiramasi yamnamak maru oi maramdi ekhoi hujik laiba development se apunba Manipur gi okhona ngasi ho puraga laiba wakhalon asida anoba makhal gi experiment khara torokpa yabagi possibility laiti haibadi langani aduga hojiki Mr. Ajit Lal akhoi Minister of Home Affairs ki
in charge on a notice ki advisory kan on laigadoriba asigi mahaki wari asi isam sambida point ani gumba ko ningsing bi 1974 ya scatter ni hai aduga mahasi 2014 da akogi naga gi peace talk asigi akogi interlocutor en mati amasu lerambagi wafum lai aduna mahasi notice ki wari asi dadi anob natre haibasima hainingi atopa wafum amana maha asi akoi haukiba February gi tang manga 2026 ta akoi gi FNTA Frontier Nagaland Territorial Authority semba asida masi khuyek pinabada maha masa su present oi haibo wafam lai aduga mahak ta natana haujuzik outgoing oigador ba AK Mishra sisu yawi haibo wafam lai marambaduna north east chathari ba peace process haigadra natragana suspension operation oblique akogi ceasefire da lainariba group singa engage tawbada mahasi foreign oide mahasi hanadegi yawi haiba sini aikoina karigumba AK Mishra na hena issue ji khangam gani aduga mahak lakudre issue ji khangam maroi anobo oigani haibo wafam simadi lairaroi haina khanjai okay adana housing lai wafam ji karino hairgadi mahak na February gi ta manga 2026 ki akogi Nagaland da pi gi ba adugumba another form of autonomy gi authority gi model ase akogi Nagaland gi district tarukta maruina nopok thangba adugumba saruk ki Nagaland da akogi akoi panelist koi tamona so haibirakani masi yamna akogi secluded oi ba idana yamna tongana leiba adidi akogi above the sea akogi my height is wang ba aduga akogi chingi lam oiba aduga article 371A hadan Nagaland da piri ba angak phongwa power asigi khudong chaba si kya yau kitabadagi makhoi gi oba leipa state am sembiu haibasi ENPO na demand tor lakimna dubu madu state sembadi nungai roi haibo fum sila ba matungda FNTA gi model asi article 371A gi makhada tawgani haidana laikre oza akhoi Manipur da article 371 C lay adubu masidi power kya leite habegi hen autonomy piba taragadi akhoi Manipur gi irang solution ba phagadra habegi adukumba puhlakta basunate aduga especially smaina negotiator ama peace negotiator ama smaina change sorok pase masi jina takpaji akhoi gi center gi strategy da anoba hongba ma lai haina logo dawribra akhoi gi content du yenguragadi akhoi gi tamna akhoi gi community the base toba ethnic identity the base toba law semning by machat se government of India gi hana de leiba haiba tare aduga aikoina hairi sina community gi mingda ethnicity gi mingda law si semaga block khairaga leipak sing sida inchilak pataraga di madura sai gi overlap oiba criss crossing on khunda minariba community singi marakta yam toina khana chaina bi hengat kani maramaduna adugumba community gi line da kanglup ki line da lo semakanu haibasina aba adubu hojik FNTA gi model asi Manipur da su palakpa ya haiden Indian Express news am leak tawi hariba news asida aikoina yengwa matam da di masi atamnana leak tawa manba ama akoina uba aduga miyam kari harake yengbagi mongsu manba ado aikoina haijabase FNTA hariba wari sidi 1866 da British na create tormaba idea mane okay Nagaland hariba state chi leitringai da ngasi ren chahi chani gi mamangda naga gi adugumba furup singa sina state semdana chingmi ya moina leiba matamdu da British loilamna lakpa matamda makhoibu tem singna ba ngamuda ba amusung makhoibu governance of da mati lubadagi makhoi je sokna panna ba yada ba furup singdona pallama khara thanam bane madu excluded areas ko adu ba khoi Manipur di Jing amasung tamase state amagi makhada boundary makhada tamna yamna modern state characters lakrabani maduna bu princely state on laigibani aduna Nagaland gi wari siga Manipur gi wari siga yam khenai aduna hainari sini hairi bahuji ENPO gi saruk amoina FNTA da chaliba district taruk ase akoi gi 1951 da Nagaland da tawba plebiscite ning tambagi adugumba mikhal adu da makhoi di yaudi haiba wari lai aduna whole idea of Nagagi politics asiga Manipur gi state ama oina lakmi nabagi adugi modern state changi bagi kanglon sembagi 48 election to gui wari si laibanina aikhui gi wari si ga Nagaland gi wari si ga yam khenaba maram bana na ki wang si gi paukum PC harigadi ai wakhalda hauji si government of India ne increasingly aikhui gi Manipur asida su aduguma makhal gi law gi changyeng tawning ba man bagi intention adudi hauji tholai ba pau gi lekhun sing si da madugi mami tai aduga February gi tang taruk 2026 ta pinakiba khuyek pinakiba FNTA gi da yawba miyoi ase amu hanna Manipur da sumuk
kuki zo singi haiba suspension operation de yauba amasu naga la lo singi wari de yauba asida mahakna liching ga tawgani hairak pasina di ma ki wakal da sigi model ase ma gi preoccupied oi ba wakalo na ma leiram gadra haibi gi chingna basi leiba aduna manipur da hoji leiba phiba masida tangdu leita hange hairagadi aina wafum ani haijani yes akoi federalism haibasi yamna maru oi power sharing to baisi yamna maru oi ching tam khungang sohor chokhat mina ba yam maru oi panchayati raju hingalang do bani aduga adc su hingalang do bani ngasi pauchiam dai na thengna jaba matamda adc ki season aga do ba some 600 crore something season ba mamkire haiba wafam sing akoi da lai hygienic body local governance hygienic constitution people mandate amani 73rd and 74th amendment da adugi spirit to da manipur su adugi power gi yena bai wafam ji taw go bani haiba sida ekoi sida communal ga wafam yaude masida chingmi tami wafam yaude masi mioi be khunai amona chawkhat mina bagi wari ni manipur gumba yes ain hygienic basi manipur gumba khunai da di aduguma makhal gi administrative design gum hena sanai manipur hariba multi ethnic state asida kaunglu ke block semaga peace process torpa taraga di kaunglu hingminari ba singda madu insecurity feel toba insecurity ne mar porga conflict tho and fai last point in hining base center musu state ki lariba federal autonomy the state ke powers ya marai chai thare number 1 number 2 center na powers yi loina paisin rakan the center na federalism se state ki manung da mache thugarega noi gi state ke manung da di federalism lehengani aduga center musu state ki laigada ikai khumna ba sing du di mangan gani haibagi train nama Indian federalism the lak pa se this is very serious this is very dangerous hainai thamsi oza aduga handak ikoi dana kukizu kano zogi moi su da leiriba moi singa wari sana gibagi pauchu lei aduna maze yamna season oiba adukumba chief ama oiba taragadi season already mamang dai so mem khangak pa taragadi magi mangonda adum hanadagi mangonda smile tawdi si phagni habigi maigum adum ingrain oi ba ma adum hanadagi adum yawga leiram gadra aduga good point yeah aduga hoige separate administration gi demands ri adum continuously adum tawribani na ngarang makta su adum lm county gi mayumda thomjandaba honaba thomjandaba dragasu adum protest rally chatpa haidi popular government su yawroi adum separation je adum tali hojiki nagaland gi like british matam da gi talapani haidi do cookies ogi moi gi tan basi ngarang hangi tan bani haiba taragasu center gi side gi my negotiator change tawrakpa aduga maziam season oiba what can we expect CJ khoi na sumai haibi ai akhoi gi preoccupied nan engrain have this is a very good term engrain hai dinga sai gi moina khoi je blind spot on dum lai ba akhoi gi phajana khang da ba aduga khang badi malhan ba adana ngasai gi manipur gi silai makhoi na sigi dimension ji pusalapa kan conflict jam thop hengalai se violence thop hengalai aduna manipur natraga north east ki region ji da aina nahanju makhom da haije bani hojiki after 77 years of India's independence frontier ga have term this is a law semak paga it is very unwelcoming because you cannot treat your own state's territory as frontier madam it is highly different level amada yoraba matam asida adana aikoi da frontier mo be mi sum yeng base masina so akoi gi marak sida akoi gi blind spot am oina dum u bagi wafum le adana na ki question gi wahang gi paukom pc hairaga di hauji lakadori ba miyo asina lairiba frame si hana digi laiba frame du oini hena khali haibadi ngasai gi engrain oibado adana makoi di tum hana khanar pani ga haise but before 1990s adi there was no such significant conflict among the communities haibasineba adana counter politics si khulai one sum sejinaba adana hoji litan da khanare ade atopa dimapur su ngasi khanabai wari lai so how long will you allow these conflicts to happen if you give the promise if you give the dream that all the ethnic groups will have separate laws for themselves to govern then you are making them fight for that and you are making people to become violent adana aina hygienic base sige dream sige illusionary dream city unconstitutional purpose yaureba karigino haiba matam dadi basic parameter of constitutionalism dadi laws supposed to be secular laws supposed to be democratic aina sa haijaba center state ki relation dana completely marai chai than ba ado state ki manung cha ga di federalism ki ming da power center ki ming da loina mache community ming da thugai ba this is like a very dangerous experiment haina thamsi
Thank you, Oza. Matang wang si hak Oza Saturday lak jage. Oza hozi akoi gi kuki su group khulai pai basing na civilian sing da maina aki akhang utpa aduk magi incidents akoi miam recorded video lay adum mai assault rifle fire ga adum civilian the threat tawba in the presence of security personnel lane tawba ji iring naga village ki incident mayam lay re litan gi incident gi su mayam videos lay tabanate Oza de khangjaning baje hozi moi gi demand khulai pai basing moi gi demand zil separation ha basing ngasi ba willing dana adum lay ngasi ba wadum leng dana lay aduna moina kano khulai pai basing na back toraga even some section of the civilian moisum thoglaga imai ben bawsing thoga maina protest over ja khoina dum udana dum leirabani oza ado negotiator am change toraglabani na karam makhan gi center gi side de hanjan dum hire untenable demand separation je hana so separation ju pi daba adagi irang khulai pai basing ju lakshin daba asigi complaint me am marks raise the negotiator no wo lak pase mana de karamba khongthang karamba strategy pakhalaka dage habasi akoina reset rom do ina lawgadori bra riskier steps lorkan hena akoina mi paigadori bra zagi mot ka thambi khigi notice sum dil to buse joisi khigi aham badana british matam dana anthropologist akoi manipur la political agent ma'am se anthropologist ngakani aduna moina chahi amani ga leram matam da phaje phaje iramis anybody la matam da id live do na hang akani 30s 40s adu like phajana anthropologist id akoi society se karino kaina phajana khang makang woiba madagi india na mu dil to matam da na masigi anthropologist se to khaga akoi gi ips police oina haibu police akoi ngasi khanari ba ngasi anoba khaliba mai wai de hanjan jaroi ma thamramina kononi thambi khamina mase ib intelligence bureau akoi gi intelligence ke perspective tagi yengba aduna notice moni yengam do se everything can security perspective tagi political perspective tagi nataba human perspective te nataba political perspective nataba human nataba sina security ubanina security ajidi somna thinga somda lakpa kaina akhoi gi kanom sum khanbado madungi oina vision oi masigi se example haiba bu ngasi phawdo toriba deal ma'am se suppose sidi moi di kuidri ko naga gi yeng bioba hojik nahan akhoi gi nahan agreement sign to consist the government of india na haise yam luba hum hai notice the mo insurgency si lehelaro hai yam lu hai ni ko insurgency lehelaro hai se aduga dispute su lehelaro hai dispute free helani hai haji anu basi khalak pa kanjida dispute je sungai lehelaro aduga insurgency aduga violence hai su lehelaro development lehelani anu baloi lehelani hai adu haiman ma thoktra yam lu ye ba pot mari si lehelani adu dispute su lehelaro karim lehelaro insurgency su lehelaro hoji powder 2019 dagina anoba hoji ki india government la matumda 19 agreements signed tau greb 19 agreements signed tau greb na moina party se another few years is da loina makse subchalakpa moina party se nagaland gi eastern gi man luoi grem pare luoi ga pata moina achong issue ni deal tau dri achong issue je tas tau thieng dri hai tare hadi nsn agba tawriba framework agreement moi thieng dri baneba hoji moina ngasi thieng se masa ngak tani ulfa thieng dri Manipur thengdri ba mayam ne hoji moina agreement tawri hai adu hoji achou ba mayam lemhori ba se masidi ips amana kanagu ma deal to ba yaroi masidi achou ba political initiative ama darkar oi ha bisin ai yana thamjage ba okay aduna habde oza hoji ki sentinel lori mai gi khongthang se even with the appointment of Ajit Lal masi just security measure oina yengak pagi fibam ne adudi political move na te ha akoi gi mokoi swanam warak pa se akoi sidang moina na violence to pai matang moina hele masi kai go hamatam na akoi thani sangongani akoi gi si no dinga da akoi naga gi pistock ki han akoi gi moina haibadana sirisa khanba singje after retirement Ludians Delhi the quarter am phange adra moina retirement matung da kuin na mase moise sugoi loidana ahamba koi naga gi talk se sugoi loidabne ari mathang da ravi nair or nair matam da akoi sira kam le matha sarang gi manipuri civil society ma una da khona bayam tawra wai sane hoji pudi adugi kana boina Tamil Nadu governor oikra aduna makoi singse thabak potharaga retirement gi lakboin obatardi kanadi sina akoi da real perspective ground level de lingo haijai sia moi ngaki aduna makoi lakpa matana matam sangdoga aduga masida yam luba ma moina akoi gi comparison ama sum tawbase masi mari tawroisi na thamjage ai nagaland ga akoi ga mosigi khenaba akoi ngai nonisu thamgre ati atoba myan su thamkar akoi na thamdoi se yan hambada hojik phangiba nagaland gi sidi akoi gi asongi thamnaba Burma ko thangna kanggu ne yam tin excluded
adi district taruk sidi aduga moi le riba maduda population su am yamba aduga MLA machine kai ki su dum yamba adubu moi gi representation di leitaba moi gi se leitaba plus Kohima Europe da waba plus development job leitaba school machine leitaba adigi bank machine leitaba aduma moi sina 4000 ngasa hakibdo adi atei sina 100 meter above sea level ka mo 4000 maya da lak twine ba moi same state oizarga same naga community oizarga aduga mu Manipur ga moi khenab na moi se maduda dum leiba one community na masai lamja demand tok jabane ba Manipur sina masagi lam nataba atopadagi akhoi harisina ko changsal aga foothold ama thamaga demand tok masai lam natabida demand tok bane okay khenab comparison sin ko haji hachki sidi 1860s da makhoina Manipur surum sawi Muna South British Sawi ko Muna Manipur sa Sawi kay na kada British na changai bise Nagaland na chang mangam dra kana kana changi Chandakriti na machanu passing tharaga tiken na tharaga matam dra 1891 gi land to dinga gi mamang na chaliba Nagaland kay gitawsidi aya mana Manipur na mateng pangaga British na tawbani na haibase Manipur na loksan ba moi mateng pang matam da ien bhoji gi haiba district taruk se Nagaland Burma ga thangnari se masika adum independent haidi moi ni 19 hojiki British ka tawmatam khale kanda Edwin Barrier akoi Nehru matam da advisor se makoi matam da moi de hai akoi Nagaland te hari ne akoi di konyak ni kana moi di tonga na moi akoi ne aduni hajari ne moi map se okay plus moi di kam sa thige bu moi nam hai sina Naga movement ke lakanda maximum victims je moi oi adi somda ke to kanda moi hai sina khwai de su wa ba ko na naga su ko na orak ba kaim da su kana ba kana khak da ba ha ba moi ki tongan ba khoi ki tongan ba history tongan mani akhoi ga moi ga compare to badi yaro have jen thamja ge ba madu gi ka chathak pa da khoi tham kan da akhoi gi nahan ke ki naina ba da me article 371A akhoi gi article 371 chi naina ba se hai ba agreement se da article 371 ga mari sunglai lena ge ba understanding amane ba moi ne kainum pi bane ba ar hana le ba constitution je kai ma da akhoi Manipur da hoji ngang ri ba moi tor si article 371 si do khre amend to thoga pi ba kana khra e ko moi khat tweak toraga madu gi du oi roi kai na kan article 371 si 371A ga mari sunglai ne na de hana han home minister hai to ba masida agreement lang ma tam je article 371A somdana si ga mari sunglai le na roi ha tongan ba agreement si di hana mana yam clear cut hai ba ozalu smaina hojiki moi tripartite talk pack admina sign to gi bje prime minister Narendra Modi na phungdom baje masi yamna historic oi ba dugma pack ni moi da pura development la da ni kaina phungdok pas reis da masi jina sikum bagi agreements ama je phangakadore bra haina Manipur ju separation taliba sing da kitang embolden to wazala moi ju khara moi ge expectation or aspiration hope se kitang wangkhat halam gadra makhoi gi sina ne moi hari se fund je la ne ba dai home ministry dagi aduga 47 agencies departments ya 47 hai moi na ko moi tongan ba magi funding kai kai se khra develop por kha develop tor ani ari moi da additional chief secretary di le additional amala ani hadi chief secretary makha da amna control tor ani ba aduga moi da aduga moi ge budget kai allocation da fixed amala le ne ba hadi hari ba lam sing sigi okay moi tongan ba funding amala ani moi secretary tongan amala laser ni chief secretary le roi ko chief secretary am khatang le ni chief secretary gi Songi chief secretary makha da loi lak torin ne moi makha da loi lak torin ne ba Nagaland state manung da layer ga moi special emphasis mai pirak toin ne funding di ne moi gi tonga na fix am di la ne fix am di hadi allocation ama sigi se noi da phanga da bani ha fix am di la ne swizer ne oza swizer ne khoina khoi civilian sing na khanjari baje ko like Manipur da ju mai na sigi model hai cha ba na traga ju moi gi do khoi sum da apply to ba ya de ha ba tar ga ju Manipur gi moi gi separation gi demand je sum kan khalak pa da gi charang na ba je myam sum lep taba taragadi akhoi negotiator anobu laibasa Ajit Lal jina magi through my intervention ge through the sikum makhan gi autonomy or special administration sikum gi amma lakadar ba within the state state territorial integrity di thuai da bida manung da sikum amma lakadra haibagi mi pai na balai bas Nagaling na ne yam phabam musin naga ak oi ko okay akhoi Manipur gi na moi gi lam se define je hana digi dun define tor lai moi adiga plus akhoi gi na mu lam se define to de ba khoi gi na hai han civilized nam der mane ba Nagaland si kuidri ba pok ba okay Nagaland state Assam gi part am or badagi kona state hut phangja bane ba Manipur gi hana define to ba ma Manipur gi community je makan je sigi lam si na specific area si Maitai ni Naga ni adunia na hai be ya da ba ma hai de suppose Delhi si bo khoi split to ya bro sai Chittajan pa sai Bengali khra le na Bengali adu east na som da du lei hana to ba ya do da Manipur si inter akhoi gi Nagaland ga moi ga pa moi na hai ba type thai ni digi dum le ba akhoi na pura intermix oi ba
mingling akhui pulap akhui ki kata metropolitan character am laiba plus makhoi akhui khena bamna hari ba demand tori bam ham sing se neglected haibam to yadi ke do Manipur highway se hari ba ham se loi phawni suppose kampupi senapati mui highway nu edu later mui Kohima yorok pa wa khajani akhui di imphal la ke tai di mugi lam do phor lak toine aduna tirian gi inaccessibility gi vulnerable oiba aduga development jawdi ha ja akhui Manipur da adu kero do leite mokhudi na phangini Manipur gi de ala hariba moigi kero sing do aduna makhoi gi argument to Manipur da pusalak wedri kitang chanadi Manipur gi na pra tongan ba ma aduna moigi template to Manipur da muk toksani hadi yaroi akhui gi keno gu mani hena crisis rokani adi computer se apple pair maga ama ai keno gi Microsoft ki pair da pulai ngauna bado advain to da pungjoi choini pra tongan mani adi aduna tongan be structure ni aduna Manipur da di thukai bagi concept to maduma pra thadok pi khoi na haidoi se sumaina piu matamda Manipur gumba di ethnic based solution je masimadi fail oini toba yaroi have a message ama clear cut piu bam darkar oi ethnic based solutions is suga yaro have suga yaro thank you oza matang wanga se ha oza pramanda lakchage khoi studio de election bire oza khoi na ngasi khana zerm topic asi reset or risk Ajit Lal and Manipur's future MHA na notice ki in charge oina AK Mishra gi mahutta Ajit Lal oina appoint or pose as a negotiator appoint or pose is the Manipur da zo khoi separate administration ki demands ya tum mai kayam kanna dum lai ri bani na aduga Manipur da di khoi gi equation ji Naga Maitai adagi Kuki hena tongan lai ri adagi lam gi overlapping gi clash ngarang na han makta da adum khoi litan clash room mayam thengna ri adu Kangpupi site zu mayam lai ri bani na ozare khangjaning baje hozik Manipur zigi khoi crisis se just security measures khatangna di yaroi hena khoi panel members sing zu phungdo people lere masri the political oiba strategy ama dakar tai habsi so thambire aduna smaina anoba negotiator lak pasina khoi Manipur da khoi han dege dum article 371 c gi makhada dum hill district se mogi dum mogi special adum autonomy adum pin dum lei aduga Manipur legislative assembly gi makhada dum khoi ADC haina zu dum lei jari bani but anoba negotiator lak pas reiza kano article 371c je enhanced over yaga dori bra masi strengthen the over yaga dori bra constitution ki matu ina masi amend ga to over yaga dori bra sigum ba gi move amma paikhala ka dori bra hen autonomy pi na ba state kano state manung da state to wide bi da Sauju maki di kata ngali ko si khana base anyway ngali na khane ke pare ado Ajit lak pasi di ai wakhan di sidi ngasai gi kasai rabi rang ade rai rang semdo handok padudi sidi administrative kanone a center ki kanone bako rotation si problem ka sulaiti any laksanu ma Himachal Pradesh dai ni sing yam leibele bakte ni ma lak to si ko ani kham sing si ma dom khang do ma le Ajit lak pasidi thoidokna akoina negative oina khan bu sumde sidi just ministry gi moi gi appointment ne bako si rotation set pani ma na ta su ji bam lak to ni ba kuina thamde ba sum negotiator sidi aduna sigi pone magi administration gi efficiency yenga tawbai aduga koino ji khana du si Nagaland gi pothok ma uji ji la abani na frontier Nagaland akoi territorial authority kan thol abani na adugi pot ne ba koin khana ri si nadra madugi peg sign to bodi hojik Ajit Lal zu yaw ke bani na adugi similar models Manipur da su purakadra haibe gi matang da khana jarmani oza ado si matang yam kumna di thambi khre oza panel member anina adu ai gi ne sai gi ma gi moni pc 46 subject ta mo autonomy piraka doi ni ko ade 6 district Nagaland ka yaw tu janu ni phajan thambi khre ada aina haijari na hojiki sida khoi ni yenga do ani lei amana kaina kan hayeng tripartite si government yaw state government kan be yaroi ba ko state government am yaw ni sida central government ne ade hojiki irang hauri ba moi ka moi gi organization du Eastern Nagaland khoi gi people's organization ENPO mane aduga government of Nagaland nephew rai was yaw ni ba ko ada aina khamna Manipur gi ju hayeng Manipur chi mi se yaw goi ne aduna mana ya di haga di tripartite tu oi roidna lampi ba du da land nai si di state subject ne akoi khangbi ga da ba se land 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 is state subject ne ba land is we bi do center na ga nang law si gi kai pi ba ya ti si state yaw do so eroi kai no mai ma gi nga sai India je federal set pani na
state ki jurisdiction tai ba si land ki matang land arrangement to bose mai 7 schedule legera ana sai 371 c legera a legera adu that is different thing ni 371 a na 7 schedule rule to ya ro 7 schedule na supersede to ne ba ko ana land lak pa sida automatically state government consult to ni state government party ui do ne ba ko ana state government sina ya de hai ba da adum breakdown wa ya ro ba ko ana state government rules si am chaw ba hai tare si ma khoi na khang bi tare ado Nagaland ki history oja su phajan thambire Nagaland ki history si Manipur khenaba Nagaland di Assam da ki kothorok pani na moidi Assam ki district derang ora mad lang horaga kothok sak pane akoi gi di independent ora maga akoi India da 1949 da merge tor history mle bani mas India na so khang go male adu hayana ngasai gi international law gi kari UT possibly juris pan ba yabra yadabra kaina territory di kai de na kai ba dum da argument tawne ba ko tawra su hoju taw si Nagaland gi ayam district kai di ngasai gi government India act ko gi 1935 ki du da koi gi exclusive and partially exclusive area kan adai da yawrom ba yam yawri mai di yawburi na moi gi arrangement je khenaba 6 schedule su phang du gum to 5th schedule makha da su rule taw du gum to amai taw di Nagaland di 371 e gi makha du da tawra khaga taw bai wa ne ba ko ina khama Nagaland gi pattern ji Manipur da khana ba yai this different thing ne duga Manipur da in to adopt tong ne habi ko su leite ba ko aduna akhoi super marang bai wani masi thodong yaroi aduga akhoi gi di 371 c gi akhoi gi tawri na katang khene ba ko koi hill area committee ge order ga pass tawdana tawri ne adu hill area order pass 1971 gi du yeng bi mu du pa yaw tra adu yaw bani close ma hill area committee assembly gi semi ba ma gi jurisdiction du pa mat na madu da piri ba khwai de maroi ba di hill ga belly ga ani si yana peacefully laina ba ani si development inusi na han ba gi pot ma yaw bane ba khoina adu de kap thok ba hill area committee ge semi ba 371 si ne lai si de asing ba di ma si hill ga belly ga divide tong na na ti si de he nusi na ba silam ba po ne ba adu no hill area committee order 1971 gi 72 gi du da yaw bani akhoi gi hill ga belly ga si ma si ani si bonding thena kan na ba masigi ani si unity porna ba khono haidana hill area committee piram bane ba ko oza so is there ke kana victim card kan na sina bagi sim akhoi gi crisis hor ko da ju victim card adum akhoi da mirai biri yeng bidre hai ba se adum sidagi adum haurakhi bani na moina pami ba se masi kano hill area committee mosi hen empower to ba asi pami bra habidi hoje hoje lai ba structures da di more of advisory gi oina leiba hale financial gi amma gi di adugi kano powers ke laita ba aduna stage wise raise kitang enhance tawraga kitang kano taw taraga di crisis se resolve taw ngam godori bra even this demand for separate administration ka je masi adum chatki gadori bra hoi Manipur gi situation budi tongali mapalom degi chang poju mayam amadi yauri demand taw was raise da adu agi mot ka thambi hujiki Nagaland gi su bera amale di hujiki magi ENPO gi president singmak chang ajina ko Chinese ki maru mali chang hai ada mana hai basi si first step toward akoi gi a separate state ki ne hai te moi si 10 year gi arrangement makhalam 10 year ne hit and trial method ne 10 year gi ni moi na sign tong ne se 10 years lor ga ma hai ba le poi du re moi di yam phakta du da moi gi ultimate goal si di separate state ne is Nagaland ko state ama leina ba ne ba ko aduna ai khamba da first step ni akoi gi kaino si moi na moi welcome adu sign tong na ga moi work po du da moi hai ba bo president sang sin hai si this 10 year gi arrangement ni aduna akoi gi dawi han ba le ro akoi state root tani hai ri ba ko anu si mo so koi na khan tare akoi di pang bani na pang bai ga dra lai ta bai ga dra akoi gi leader sing sin te ja thoe ba koi di ya thoe na han kai da mipsa kibjen da tha ba du su yengu da na mipsa kibjen du BJP gi kano da na bakta du na thari ne ba na kano deputy CM oina oiro hai ba du iri du ngasai gi akoi gi kai hai mana akoi gi political settlement kana kari ya londa to boba akoi agreed political settlement issue whatever adu do khoi khana gani suspension operation gi magi line du da magi talk to dialogue to da du su ban gani kana ga adu ko du piraga haraura ga taholi ne bako khoi na sudum adum ya thoi khoi na adu haida bida oisi kana khoi kanam da haidi bako adu aina khama adom ne khoi chingna ina chingna pasida na hawai su sai 371 c hapsan mudu chokho yaudre 1970 75 swai sini Manipur itihas bera leise si adai da hapsan gi oponi adagi land revenue land reform act pass option gare center na adagi di hill area committee order pass option gare adu loraga mathang mathang si lak pai ta adu Manipur context de news haije bado akoi excluded and partially excluded area singduna 6 schedule na thamgre adagi tribal area gi administration na 5th schedule na constitution yaure adu mayam sa na salam de Manipur gi administer tawri se khoi gi hujiki article 371 c du ne adagi hill area committee order du ne assembly gi adu amana district council act 1971 c makha da ne khoi tawri se adu hay devolution more power kai du di akoi assembly taw jagadaba ne
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯦꯛ 1971 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯦꯝꯃꯝꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤꯀꯣ ꯑꯅꯧꯕ 2024 22 ꯁꯦꯝꯃꯝꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯈꯔ ꯂꯤꯒꯦꯜꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯈꯔꯗꯤ ꯐꯛꯇ ꯔꯤꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯔꯤꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯛꯇꯨꯗꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤ ꯑꯦꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯟꯅ ꯔꯤꯄꯤꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯣꯒꯤꯗꯤ ꯈꯔ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯂꯩ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯣꯖꯥꯗꯣ ꯁꯨꯝ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯖꯕꯅꯤꯅ ꯕꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤꯅ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ 6 ꯁꯦꯗꯨꯜꯒꯤ ADCꯁꯤꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯆꯥꯟꯁꯁꯨ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯗ ꯂꯗꯥꯈꯇꯨ 6 ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯒ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯒꯣꯔꯈꯥꯒꯤ ꯗꯥꯔꯖꯤꯂꯤꯡꯗꯔꯥꯡ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯨ 6 ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡꯕꯨ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯣꯏ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯕꯅꯤ 6 ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯄꯤꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯌꯥꯗꯕꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯅ ꯄꯔꯁꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁꯁꯤꯒ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒ ꯑꯗꯩ ꯗꯥꯔꯖꯤꯂꯤꯡꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯗꯥꯈꯀ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯂꯩꯁꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯋꯔ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯗꯤꯁ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯑꯣꯟ ꯑꯋꯥꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯦꯛꯇꯨ ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯑꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯃꯦꯇꯔꯗꯨ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯟꯊꯣꯛ ꯏꯟꯁꯤꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯂꯥꯛꯄꯅ ꯁꯦꯐꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯄꯦꯇꯔꯟꯗꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯨꯕꯗꯤ ꯗꯦꯟꯖꯔꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ 10 ꯏꯌꯥꯔꯒꯤ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟꯅꯤ 10 ꯏꯌꯥꯔ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯨꯠ ꯐꯪꯅꯤ ꯇꯛꯁꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ 6 ꯁꯦꯗꯨꯜꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯀꯩꯅꯣ 6 ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ 1935ꯀꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯁꯦꯛꯁꯟ 91 92 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ excluded person excluded ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯒꯤꯅ 6 ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯑꯗꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜꯒꯤꯅ 5th ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯑꯇꯩ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 3 A B C D ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯞꯄꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯇꯥ ꯂꯩꯖꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯑꯦꯃꯦꯟꯒ ꯇꯧꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯗꯨꯗꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯍꯣꯜ ꯄꯦꯇꯔꯟꯁꯤ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯁꯤ ꯀꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯤꯗ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯆꯪꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯂꯣꯀ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯑꯃ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯇꯔ ꯑꯃ ꯍꯥꯄꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯁꯨ ꯎꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯐꯥꯏꯜ ꯐꯨꯇꯦꯖꯅꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯥꯗꯔ ꯁꯨꯒꯤ ꯀꯥꯗꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊ꯭ꯔꯦꯇꯟ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯛꯁꯟꯕꯗꯗꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯇꯔ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤቭ ꯁꯨꯒꯤꯁꯤꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯕꯨꯗꯤ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯟ ꯀꯜꯄ꯭ꯔꯤꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯗ ꯁꯨꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯈꯣꯠꯂꯤꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯕꯀꯣ ꯁꯨꯒꯤꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯅꯦ ꯁꯨꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯨꯜ ꯐꯣꯔ ꯗ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯇꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯨꯗꯨ ꯆꯨꯝꯕ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯣꯒꯦꯠ ꯇꯧ ꯔꯤꯄꯤꯜ ꯇꯧ ꯗꯦꯠꯁ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯊꯤꯡꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯔꯨꯜꯁꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯤꯡ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯂꯩꯔꯣ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯂꯥꯁꯀꯤ ꯄꯦꯔꯥ ꯅꯝꯕꯔ 7 ꯁꯨꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ enforcement of shoe arrangement shoe ꯂꯩꯔꯤꯕ arrangement ꯁꯤ enforce ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧ enforcement ꯗꯤ breaks ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯅꯥꯅ enforce ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ agreement ꯃꯁꯥꯃꯛꯇ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯁꯤ enforcement state government ꯗ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ state government ꯇꯨꯝ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ state government sleeping ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯨꯝ ꯂꯩꯕ 1972 ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯨꯝꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯨꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯁꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯀꯥꯞꯇꯦꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯕ ꯑꯦꯟꯐꯣꯔꯁ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯗꯤꯁ ꯑꯟꯗꯔ ꯗ ꯁꯨꯄꯔꯚꯤꯖꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯗ ꯄꯤꯕ ꯁꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗ ꯇꯥꯏꯅꯔꯤꯁꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦꯕ ꯇꯨꯝꯃꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯦꯕ DGP ꯒꯥꯏꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯍꯣꯝ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯍꯥꯞꯄꯕꯨꯗꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯍꯥꯞꯄ ꯗꯤꯁ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯊꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯞꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯑꯝꯇ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯩ ꯈꯕꯔ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯜꯄ꯭ꯔꯤꯠ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯇꯨꯝꯃꯤꯕ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯦ फ्लोपसी चलेनी हिदी यंगबियोने एनफोर्समेंट ऑफ शू अरेंजमेंट है स्टेट गवर्नमेंट द पीए स्टेट गवर्नमेंट द पीए ट्राइपार्टाइट टॉक ऑल असारा थोगुम कैगुमसिना मतिंग पांगनाबा इन कोऑपरेशन विथ हाइबनी सेंट्रल सिंग द मतिंग पांग अदो नेगोशिएटर नो लाको लाक्तबई मथौ तादे स्टेट गवर्नमेंट लोइन ngam शू से कैम नति स्टेट गवर्नमेंट एनफोर्स तगदबनी जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप सु लेबनी करिन तगदबना कोइ सोइसे आइना खबदा स्टेट गवर्नमेंट सिने लोइन सोहेन बनी लेइदी आइदी 100 स्टेट गवर्नमेंट के फोन ले इंडिया गवर्नमेंट पॉलिटिक्स अखोइना सु ममाइ सुमबे अखोइना ममाइ सुमद्रेबा तुमिन लेबा चुपचाप साइलेंस गोल्डन कै ngang तौनिंग तौरन तौबनेबा लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट नथ्रो सुगी कांगु दुला मेमबदु लॉ एंड ऑर्डर नि अदिगी टेररिस्ट नि खुलाई थाबसु स्टेट गवर्नमेंट तौदु नथ्रो लॉ एंड ऑर्डर दि सेंटर न पाइबसु यादना अमित शाह न पाइबे यादे लॉ एंड ऑर्डर अमित शाह थेंगबगे याबजांति मई होरकदोइनि अदु थेंगदि मिगी सेंट्रल स्टेट के रिलेशन सोरोइद्रो फेडरल स्ट्रक्चर काइदो नथ्रो लॉ 7 शेड्यूल की स्टेट लिस्ट नंबर 1 द पब्लिक ऑर्डर नि नंबर 2 द पुलिस नि अदु पुल लॉ एंड ऑर्डर हाइबनी लॉ एंड ऑर्डर इज इन द हैंड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट
यूनिफाइड कमांड का मोइन पाया पोती से गो सिविल पाइदौने अखोई दी हाइबा ngam अखोई दी कई हाइतारे कई बापता दी अखोई कई हाइदोन अखोई चई मिसु नुगाइती अखोई खनि मीदुन बोर्ड कार मोइन पाइजबनी रियल सोइब रियल कल्प्रिट रियल मसीगी खोंथांग मयाम सोइरे सिदी स्टेट गवर्नमेंट से चामा मारा लेबने मोइन सोइनी मोइन तौदुनी कइनो मोइन सुजु ट्राइपेटा साइन तौदसु याइ कइनो मतमदुदा गन पोइन साइन तौहन याब्रो मोइन लोइनब लेबाक से योंथोपै टाइप लेबाक से गात्रबनेबा गवर्नेंस तौद्रबनेबा सुम दिल लेनबे वानेबा सुम आई फंग कायदर लोरे तो पैसा फंग लोरे तोलो फंग लोरे अदगी कई टिका तौलो अदोम सथगिबदी सोइरिनी नागालैंड सु समाने केनो नि फिराइ मसामा साइ माही वाला सिग्नेटरी नि अन हायें ट्राइपेटा तौता सु स्टेट गवर्नमेंट ऑलवेज केरी तौदोनि यावदोनि स्टेट गवर्नमेंट यावरे तुमले थोलोरे मखुत पुंजल ले थोलोरे नद्रा अदुम तापी बजे स्टेट गवर्नमेंट के अचौब रोल ले अदुगा सु अग्रीमेंट्स रेज अदुम ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट ओइगिबा तारगसु स्टेट गवर्नमेंट द लोइमक मागी केनो रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी से पीबनी हारी अदुना अनौब नेगोशिएटर लाकपा लाक्तबा मथोइना मथौ तादे लाइक everything is in the state government हाइबगी वाफम दुनी